gwal zo na iti ben uten ate ihan siam na jong om masalo ipil na isiam na jong om masalo tay isang na jong om lung tau pa nang om pi lebek agwal zo di hiya gwal zo na iti ben ko yam yam sila tau pa om pi na nga le gwal zo min bol sian lop jai siang bol sa tahe tau pan ong om pi nang le agwal zo di minong nuay net lop lai siang nuay net tahe tau pan ong om pi to le agwal zo di minong lang pan nom ke bo lay tung buk ki bol lang pan bial tayo tau pa ang pi mi ding at hubi be nilay tau pa sa isu lay tung ang paisok na ahang be nang lagay to ang ko nga ang pay emang pasyan ay deto pasyan ang ko uten na teto ni na tau pa sa isu lay tung ang paisok na ahang be nang lagay to ongom khom dinga amanong tel nya tha ong pai Emmanuel pasien ei lei tung mi den pasien to om khom ding atel hi masalo nga ei ben mo na teli ne ayang to debe pasienin ong ngai veven ong del tantanin fan tung panina lei tung dong ong tuak skin ong dela ei de to ongom khom dia ong pai Yesu Emmanuel pasien haleluya ei de to pasien ongom khom uten autte ei de to pasien ongom khom na ben bahanga ongom khom yam tire thoda nga ngilo ei mi mo mi kel de dan pe di nga ongom khom ang pai je de lo mi mo mi kel de thu pang pe di gwal zo nang pe di ang pai pai inun tang na uten autte at tu pi ben ben kat ong gel gwal zo na kidei te ke ayang gwal zo na iti ben ko yam yam pasien to om khom na pe gwal zo na pasien ni nang pinak le gwal zo na ite ende na ende so ta pe gwal lang si taga gwal lang mi so la gap te mi tuwi na chila tu ding na chila ding wa kim lai pe to pa in so ta to om khom ai man so ta ben asep na pewa gwal zo mi se gwal zo na ti ben ko yam yam se to pa o pinay nga le min bol sian lop jai siang bol sa tahe to pan ong om pinang la ki gwal zo di minong noy net lop lai siang noy net tahe to pan ong om pino la ki gwal zo di dai minong lang pan nom ke bo lay tung bum ki bol lang pan bial tahe to pa ong om pi mi at hubi ben tôi mình qua gió này chỉ biết thế nào thế, ihan siam na dong om masal, ipil na isiam na dong om masal, tay isang na dong om lung, tau pa nang om pile bek agawar zo diriya, memang impasyan beben Jehovah misi gwal zo na pasyan, tôi mình ya tau pa om pina nga katebe. Lấy tung bin mua hi pil pel bial ma ta selen tau pa no om pi pel akil ochik di tai lấy tung bu ba mi nuai net pen mi pa pai pen de i kapial so suapi sangam lai gui zom de bol sia di kapial so tau pa no om pi le kinam tui ve ve de hi pe tu ni tau pa om pi na anga ota gwalal ci taga agwal lelos yung kim lai pe ong gwal so vào vào mo Pontifa mang pa isila tampi takpe asolo wa au pang sem amakai pang sem Pontifa inay sa kebo au pa asek pa kita tuni nay te tau pa tuba kebo asek di nga ide na dia sa Isu Emmanuel pasien mo piya kay men lungdap po at ibol na pe gwal so na liyan piya kami hallelujah tau pa om pinapen lumtang akol ingatak de doy mang pa zo non lu te tau pa om pinay na ingatak de ong nong kay sa kwam dom de ban gwal so na inga na di tay de men tu piya inuta na igwal so na dia tu simpe ay nga din tau pa nong om piji kamuan na takat inga ring betu bi isip na pewa ibayom na pewa ikaw son na pewa pasya nong pina katak hallelujah sa kanay ito taway kiyat sung nga dong taway alam tong no te alam tong pasya akan daw sa kute akan daw sa taway tunay na ben taway to tawpan ay te umwal zo bidia umum bidia
aman atele lo amanong tela ong paisok hita zedi nakapitagalong naman to sa isu isan imuam di ibiyag ding lo nga adang